Nema šablona. Kod operacije ima nekoliko pravila, jedno od osnovnih pravila, nema šablona. Svaki pacijent je za sebe i svakome pristaje drugačiji nos i svakome mora da se napravi specifičan nos koji najviše odgovara samom pacijentu. Dobar dan, moje ime je dr. Predrag Matejin i danas ću vam govoriti nešto o operacijama nosa. Operacije nosa u istoriji jesu jedne od prvih operacija koje su rađene kao estetske intervencije još u doba Starog Egipta. Danas je operacija nosa standardno aktuelna dugi niz godina. Naime, nos kao centralna figura lica u mnogome utiče na ukupan utisak o nekoj osobi. Kada se operiše nos, lice ume da sine, da se prolepša u ogromnom stepenu. Osim estetskog dela operacije nosa, postoji jedan funkcionalni deo, a to je otežano disanje na nos i omogućavanje da se diše normalno. Svakako je imperativ danas u operacijama i to se mora uraditi tokom operacije, estetske operacije nosa, mora se omogućiti bolja prohodnost nosnih puteva, nosnih hodnika, disenih puteva. Ukoliko se to ne uradi, smatramo da operacija nije u potpunosti izvršena korektno. Sama operacija krive nosne pregrade ili devijacije septuma može se raditi i izolovano, ali vrlo često je u sklopu sa estetskom operacijom. Oko operacije devijacije nosne pregrade reći ću vam samo nekoliko stvari, da se moraju odstraniti krivi delovi nosa, što će u svakom slučaju pomoći da se i sama nosna piramida postavi u centralni položaj ukoliko je ona pre operacije pomerena u levo i desno, što je vrlo čest slučaj. U estetskom delu operacije nosa, naravno, javljaju se pacijenti svih uzrasta. Od dece, mogu slobodno reći, u nekom postpubertetu od 16, 17, 18 godina, pa sve do odraslih ljudi u 50. godinama i 60. godinama, naročito ukoliko imaju problem sa disanjem i ukoliko reše da taj problem saniraju, uradimo nekad i estetski zahvat u tim godinama. Operacija nosa se radi punoletstvom. Izuzetno retko, ukoliko je baš izražena devijacija nosne pregrade i otežano disanje pacijenta zbog traume, preloma ili zbog razvojnog deformiteta nosa, može se operacija uraditi i sa punih 17 godina i u 18. godini života, naravno uz saglasnost roditelja i uz saglasnost eventualno psihijatra ili psihologa. Operacija nosa se izvodi u opštoj anesteziji. Pacijent, da bi stigao na operaciju nosa, mora da dođe na pregled. Moramo se dogovoriti o tome šta pacijent očekuje, da pacijent odabere ili kaže bar približno ono što bi voleo da vidi kada mu se skine zavoj sa nosa. Naravno, na tim konsultacijama pacijentu se pokazuju eventualni primeri operisanih noseva pre i posle operacije iz same palete naših operacija na klinici, a može i pacijent pokazati eventualno neku sliku ukoliko je odabrao neki oblik i neki specifičan izgled nosa. Postoji još jedna alatka, a to je Photoshop. U Photoshopu na licu mesta, na pregledu, možemo napraviti animaciju i početi od sadašnjeg stanja nosa, skidati grbicu, skraćivati nos, sužavati nos, praviti manju ili višu krivinu nosa, što je naročito bitno kod ženstvenih noseva. I u svakom slučaju trudimo se da u tim konsultacijama potpuno razumemo svakog pacijenta ponaosob i da se svakom pacijentu
posvetimo, jer nema šablona. Kod operacije ima nekoliko pravila, jedno od osnovnih pravila, nema šablona, ne može isti nos da pristaje svakom licu i ne može se na svakom licu i od svakog nosa napraviti neki kliše, neki standardizovani nos. Svaki pacijent je za sebe i svakome pristaje drugačiji nos i svakome mora da se napravi specifičan nos koji najviše odgovara samom pacijentu. Pacijenti imaju nekada i nerealne želje, naravno sve se to mora uklopiti, mora se dovesti u neki sklad i naravno da operator mora savjetovati pacijenta kako misli da će biti najbolje i najlepše za njegov konačan izgled nosa. Kada se to dogovori, moraju se uraditi pripreme za operaciju nosa koje su standardne, podrazumevaju kao za svaku drugu operaciju u opštoj anesteziji, laboratorijska analiza, EKG, internistički pregled. U toku pregleda u estetskom smislu radi se i pregled, endonazalni pregled u kome hirurg mora da odluči o operaciji nosne pregrade i o svim detaljima koji ga čekaju u toku te operacije. Kada se odluči za operaciju, pacijent dolazi obično u jutarnjim satima, pripremi se, ulazi u salu, operacija traje otprilike sat i 15 plus minus 15-20 minuta, od sat do 2 sata, u zavisnosti od toga da li je, kako mi kažemo, težak nos za rad, ukoliko je teška nosna pregrada, iskrivljenost nosne pregrade, višestruke povrede, prelomi koji otežavaju operaciju, ali u svakom slučaju pacijent se budi sa tamponima u nosu, obavezno, naročito kod devijacije septuma i otežanog disanja, moraju se staviti tamponi u nos, budi se sa termoplastičnom udlagom iliti modeliranom plastikom koja služi kao imobilizacija za nos, prilepljenom za dorzum nosa i za lice i naravno jednom gazicom koja sakuplja sukrvicu, sekret iz nosa u predelu ispod nosa, ispod nosnih otvora. Pacijent provodi u klinici nekoliko sati dok se dobro ne probudi iz anestezije i odlazi kući. Kod kuće savjetujemo da stavlja hladne obloge, da eventualno na oči i podočnjake gde se uobičajeno stvaraju krvni podlivi, veći ili manji otoci. Kažem, individualno je, neko će više oteći, neko manje. Pacijent pije antibiotik po našem savjetu. Bolovi su vrlo često prenaglašeni u smislu da pacijenti kada dolaze za operaciju nosa govore da su čuli da su bolovi jaki, nesnosni, da se jako teško kupiraju i da predstavljaju veliki problem. U mom ličnom iskustvu nos je jedna od operacija koja manje boli u odnosu na mnoge druge operacije u estetskoj hirurgiji. Znači, pacijenti uglavnom se žale na određeni pritisak u nosu, to su tamponi koji ih nerviraju, koji im otežavaju disanje, možda se u prvim satima bore za vazduh, ali bolovi nisu problem kod operacije nosa i svima onima koji se plaše da dođu na operaciju, a žele da dođu na operaciju nosa, plaše se zbog bolova, ubeđujem ih da bolovi nisu uopšte onakvi kakvih se oni boje i kakve oni očekuju. Znači, pacijent ide kući, kod kuće stavlja obloge, dolazi na kontrolu i vađenje tampona nakon 3 do 5 dana od operacije. 7. ili 8. dana od operacije skida se plastična udlaga sa nosa, izvade se končići koji se postavljaju na kraju operacije u predelu nosne pregrade i pacijent praktično tada već i diše na nos i može da vidi prvi rezultat operacije nosa. Mi koji radimo sa nosovima možemo da odmah procenimo kakav će nos biti, a pacijenti ponekad imaju problem da percipiraju kakav će nos biti za nedelju, 2, 3 ili za mesec, 2, 3, pa se ponekad
i malo uplaše. Svog lika u ogledalu jednostavno nisu navikli na to, ali uglavnom su pacijenti već na toj kontroli nakon 7-8 dana vidno zadovoljni kada sebe pogledaju u ogledalu. Naravno, tada još uvek ima i podliva i otoka. Ti podlivi otoci polako nestaju u narednim nedeljama, a da kažem da se konačan izgled i oblik nosa mogu proceniti nakon 6 meseci, pa čak i do godinu dana od operacije nosa. Upravo zbog toga je nos i veoma zahtevan i specifičan i od operatora zahteva da osim projekcije nosa ima još jednu projekciju, a to je projekcija vreme. Vreme kroz koje nos može da se smanjuje, da se sužava, da splašnjava ili eventualno da se u nekom periodu malo smiri, a u nekom periodu može čak i malo da nabuja, da otekne i da se menja. Pacijenti moraju da se upozore na to, moraju da budu strpljivi i da sačekaju konačan rezultat, da kažu svoj konačan sud o izgledu i o tome da li su zadovoljni operacijom nosa. Kontrole kasnije su nakon 2 do 3 meseca i obično tada pravimo kontrolne fotografije i naravno radujemo se svi lepom, skladnom nosu i dobrom rezultatu. Estetski rezultat na nosu nije samo stvar estetike. Vrlo često kod mladih pacijenata u pubertetu ili u postpubertetu sa 17-18 godina srećemo se sa veoma izraženim kompleksima. Ti kompleksi mogu veoma štetno uticati na psihu mladog čoveka, mogu ga zatvoriti u sebe, mogu ga izolovati od društva, mogu mu praviti jako velike psihičke probleme. Takvih situacija je bilo mnogo. Nakon operacije nosa listom se takvi pacijenti otvore, kako bi rekao, procvetaju, postanu društveniji, komunikativniji i mnogo bolje se uklope u društvo i budu zahvalni do kraja života za takvu jednu operaciju. Toliko o operacijama nosa za sada. Sigurno nisam rekao sve. Ukoliko imate još neko pitanje, slobodno nas kontaktirajte, zovite preko društvenih mreža, e-maila, telefona. A svakako postavljajte pitanja, možete zakazati konsultacije, možete zakazati video konsultacije i naravno doći na pregled i dogovor za operaciju nosa. Gde ćemo sve uraditi, ovo o čemu smo pričali, napraviti animacije, pogledati snimke i eventualno i odmah i zakazati operaciju. Toliko za sada, hvala vam na pažnji, srdačan pozdrav u ime Klinike Olimpiju, moje lično ime.